دوستانی عزیز، من مدینه نظرова ishtirokchi davraи finaliy loyihaozmuni Zebosanam ҳастам. رویخط رقم‌های اشتراکچیان مرحله سیوم آزمون جمهوریوی زیباسنام 2019 چنین است. شما می توانید رقم دلخواه اشتراکچی را گرفته با رقم کوتاه 5021 روان نمایید و به طرفداری اشتراکچی پسندیده‌تان آواز دهید. Назарова Мадина, зодаи шаҳри Душанбе, 21 сола, қад 1.74, шавқ, тенниси рӯи миз ва рондани мошин, ҳунар, наттоқӣ ва шеърхонӣ. Агар хоҳед ки ба Назарова Мадина овози худро тақдим кунед, рақами 08-ро барчида дар ҷои матни паёмак ба рақами 5021 равон созед. дар оила ман фарзанди калонӣ мебошам. албатта ки дар шаҳри Душанбе ба дунё омадам. дар оилаи соҳибкор падар модарам маро хеле ҳам дӯст медоштанд, чунки ман фарзанди калонии оила будам, яъне дастёри модарам будам. таъсирро бошад аз мактаби рақами 89 шаҳри Душанбе оғоз намудам. мактабро бо баҳои хубу аъло хатм кардам. муаллимаи аввалинамро дар хотир дорам. яъне дар мактаби 89 будан он кас Шералиева мавҷуда буданд. бениҳоят зани сахтгир ҳам буданд. дар мактаб бо баҳои хубу аъло мехондам ва фанҳои аз ҳама писанди ман ин фани забони олмонӣ буд. мактаб худ бо забони тоҷикӣ буд, аммо забони русӣ ва олмонӣ низ меомӯхтем. ба ман бештар ин фанҳо писанд буданд. мехостам ба журналистика дохил шавам, аммо падар модар иҷозат надоданд. онҳо мехостанд ки ман ё мединистуд ва ё ин ки ба ҳуқуқшиносӣ дохил шавам ва ман ҳуқуқшиносиро интихоб кардам. факултаро низ бо баҳои аъло бо дипломи сурх хатм кардам. субҳи ман аз варзиш шурӯъ мегардад ва аз сабаби ки ман ба варзиш машғул ҳастам ва хӯрокҳои серғизо на он қадар истеъмол мекунам, яъне хӯрокҳои парҳезӣ ва дурустро бештар истеъмол менамоям. имрӯз нақшаи кории ман хеле зиёд аст ва ман барои субҳона омода намудан вақти зиёд ҷудо карда наметавонам. аз ин рӯ мехоҳам як намуд субҳонаи зудтайёрро омода созам. ман мехоҳам субҳонаро бо помидор ва панир орӯиш диҳам. ба фикрам тухм аллакай омода шуд. рости ман аз хоб каме дер мехезам. аллакай бародарони ман дар мактаб ҳастанд. падару модарам бошад, онҳо соҳибкор ҳастанд ва онҳо аллакай аз паси кору бор баромаданд ва ман худам танҳо мондам. дӯстон, ман аллакай омода ҳастам. меравем ба толори варзишӣ.
حدود 3 سال است که راننده هستم و در سال 2018 باشد در آزمون هفته‌بانو 2018 راننده بهترین سال میانی زنان جمهوری انتخاب شدم و من این کسب رو یعنی رانندگی رو از مادرم آموختم. مادرم نیز راننده هستم. از خوردی به ورزش به نهایت شوق و رغبت زیادی دارم. مدتی 4 سال است که به ورزش مشغول هستم و هر سحر به یکی از ورزشگاه‌های مرکزی رفته به ورزش مشغول می‌شوم. ورزش را از دویدن آغاز میکنم، طول 1 ساعت میدوم و 30 دقیقه دیگر باشد به تنیس روی میز مشغول میشوم و بعد از آن 30 دقیقه دیگر به شناوری نیز مشغول میشوم. یک ساعت در آن همینجا من میدوم 6-7 کیلومتر مدت 1 ساعت. که میگویند زبان دانی جهان دانی و من نیز با آموختن زبان‌های خارجی نیز مشغول هستم. یکی از آنها زبانی انگلیسی می باشد و من عین حال در زینه 4 زبانی انگلیسی قرار دارم و یعنی آموخته شدم. آموزش زبانی انگلیسی انتخاب خودم است و باز مادرم در این جاده سختگیری زیادی میکنند. با فکرم ملکه در سر شده است. خوب خاموش میستیم. Sorry, may I come in? Yeah, sure. Thank you. درس انگلیسی هم به اتمام رسید و ما تصمیم گرفتیم با همراه دوگانه‌ام صدبرگ به یکی از قهوه‌خانه‌های مرکزی برای خوراک نصف روزی رویم. خوب می‌رویم. خوراک نصف روزی رو باشد در یکی از قهوه‌خانه‌های نزدیک به جای کار و یا نزدیک به مکان تحصیل استعمال میکنم و خوراک شام رو باشد حتما در دایره عائله با همراه پدر و مادر نشسته در سر یک دسترخوان با صحبت‌های گرم و صمیمی عائلوی میگذرونیم. از بس که نمیخواهم به فردایی دچار شوم بیشتر غذاهای درست و پرهیزی رو استعمال می‌نمایم.
ман дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ низ бениҳоят фаъол ҳастам ва дорои бисёр сертификатҳо, сипосномаҳо ҳастам ва инчунин хатмкардаи курси духтарони сарвари назди Кумитаи занон ва оила ва боз дар озмуни автобону ки ҳар сол ба муносибати рӯзи модарон доир мегардад. Ман низ дар он озмун ширкат варзидаму соҳиби шоҳҷоиза, яъне ронандаи беҳтарини соли 2018 интихоб шуда будам. Хатмкардаи курси пайравони пешвои миллат дар назди Кумитаи кор бо ҷавонон низ ҳастам. ман дар форумҳои на танҳо дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз ҷумҳурӣ низ ширкат варзида Тоҷикистони азизамонро муаррифӣ низ кардам. яке аз онҳо сафар ба ҷумҳурии Қазоқистон буд ки дар он ҷо ман ҷумҳурии Тоҷикистонро дар форуми байналмилалии миёни ҷавонони аъзои Созмони Милали Муттаҳид иштирок кардам ва муаррифӣ намудам ва соҳиби сертификат низ шудам. ман аз худи шавқу рағбати зиёде доштам нисбат ба журналистика, аммо падару модар иҷозат намедоданд ва вақте ки дар донишгоҳ дар курси дуюм мехондам, ба ман пешниҳод шуда буд ки озмун баргузор мешавад ва шумо метавонед дар ин озмун иштирок намоед ва ман пас аз шунидани чунин суханон хостам танҳо худамро санҷам ва вақте ки ман ба озмун рафтам, ман дар фикри кор кардан набудам аслан ва вақте ки ба озмун рафтам дидам ки аз озмун гузаштам. бори аввал ки барномаи иттилоотии ахборро гузарондам ва маро дар шабака нишон доданд, баъд аз дидани худам, баъд аз ин ки дӯстон маро диданд, таърифу таснифи зиёдам карданд ва шавқи кӯдакӣ дар ман аз сари нав боз бедор шуд. пас аз 3 дақиқа барномаи иттилоотии ахбор мустақиман оғоз мегардад. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Мадина Назарова. гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. сабаби асосии шомил шудани ҷавононро ба ин гуна гурӯҳҳои тундрав коршиносон бо камсаводӣ медонанд. имрӯз фарбеҳӣ ба бемории рақами 1 табдил ёфта, он ҳамчун масъалаи глобалии нигароникунанда боқӣ мемонад. тибқи маълумоти Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ, истифодаи нодурусти хӯрок, камҳаракатӣ ва ё ғизои носолим. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонавод бошед. дар вақтҳои холигӣ бошад, ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебарам ва умуман фикр мекунам айни замон ҳамаи одамон аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода мебаранд ва яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастам. яке аз онҳо Инстаграм, Фейсбук. рӯзе намешавад ки ман рӯзамро бе истифодаи телефони мобилӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ гузаронам. дӯстони зиёде дорам ва аз хориҷи кишвар ва инчунин аз дохили кишвар низ ва онҳо пайваста саҳифаи маро пайгирӣ мекунанд. ман саёҳат карданро бениҳоят дӯст медорам ва ҳаракат мекунам дар рӯзҳои истироҳати ҳар ҳафта вобаста аз фасли сол ба ҳар гӯшаи кишвари зебоманзарамон, кишвари азизамон рафта сафар кунам. дар фасли зимистон бошад бештар ба сафедаро ба лижаронӣ, дар фасли тобистон бошад бештар ба баҳри Қайроқум ва ҷойҳои диданибоб ба мисли баҳри Норак ва дигару дигар.
باید حتما یک چیز رو قید نمویم. تماشاگران شما فکر نکنید که من دختر پایتخت هستم و از عهده کارهایی که در دهها دختران میکنند من از عهده اونها نمیبرایم. من راستی از عهده همه کار دهات میبرایم. فکر نکنید که من تنها ماشین سواری و گشتن رو سیر و گشت رو یعنی میتوانم و تمام. من حتی در تنور نیز نان پخته میتوانم. اما شرایط های شهر یعنی شرایط های پایتخت چنینند و ما نیز مطابق با این شرایط ها هستیم. دوستان عزیز، اگر هنر و مهارت و زیبایی من به شما پسند آمده باشد، شما میتوانید به جانبداری من آواز دهید. خیر. назарова мадина зодаи шаҳри душанбе. агар хоҳед ки ба назарова мадина овози худро тақдим кунед, рақами 08-ро барчида дар ҷои матни паёмак ба рақами 5021 равон созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед.